es momento que experimentemos la fidelidad que transforma. Kung hamasigtasa hilatana kuyakanaka arunt asinyania kaurasana sapamayninpi sutijasti Pastor Ever Ginés kaukitangstaja una iglesiana utamangsta ukauhitaro purt ayan maruntawi makomantawi. Akaurasana humaro invita munzma tatituro maitanyani hupa arupa yawirta nyataki hupampi wawal yatektasnaka arumanakana akaurunakans orta sinyane alakpachankir tatito chuspajara churaps makunsa humahwali sumpun sapamainiro munasipjesta ukatwa kasimana tatito arumay yawirt apjaja aruma suma intint yapjita arumampi suma akachuimanaksa kuna usunaksa qoilt apjetas ukatraku tatito humampiwa qailtay munaptja sasina mait asif ma Cristo sutipjaroa. Amén. Hilat kuyak akaurasana kaukitang sahaya mayampi arunt asiwanyani akawasemananak palkanyaniwa maya paya kimsa pusi pesca sukta oro ukatparta kinyaniwa pesca oro sapamaini sapahakinakataki wainino kataki iskaukayanakataki wawanakataki warminakataki y haki chachahakinakakampi ukampi repalta awanyanya kaurasana kunti tatituja muni sapamainitaki hilat kuyaka sapurua hiwasaja akaurakin sarna kastanja y utharakiwa yakisiña utharakiwa hachaña y mainejispawa kunatsukas uthisti kunatstan akaurakinja uthieja hanwalinaka hanwalir puriño kunakaja ukathichuroja huitpalt oaxaja especialmente wainito nakataki ukawainito nakasti kaukitanksa jaya humaja walpun ist ataji churoja kunatsa tatituna rupo wallawirt añani kaukitanksa jayanchitaja tawirt maya Biblia mana Primera de Pedro kachakaro sart añani Primera de Pedro kaukitaru unhat añani capítulo pusi kaukitaru versículo tunka versículo kachakaro unhat añani akam seo tatituna rupasti sapa mainiwa diosat kuna lurawinaksa katukaptaja ukalurawimpi takinir yanap abhataja siwa kun hay humah katokstaja kun siwasaj katoktana kaurakinja katoktanwa vida hakaña katoktanwa qolqi ukampi mankastanja ukampi istastanja katokaraktanwa akauraqi ukauraqja sapamaini apta sapamainiwa humanakaja trabaja apjaraktaja ukathilata wainito humais askistajanchitaja maya makus humar ma histori cuenta mama mauruj utjanao siwa ma familia wali orakinakani wali miranta wali qamarinaqapjaritainawa siwa ukahakinakasti mauruj alqt'apqatainak kunaymana uywanaka utanaka karunaka q'alpacha alqt'apqataina ukaljasinste wawitapa usutana ukatakiw alqt'apqaritaina qamir haqi ukatuka haqiste kuna hospitalara pataina ukaqolqinaqa purisino hospitalaja paganta pqataina doctor wawajaruj haqt'aymaya haniji waspatiqsa sina ukatuqa sarakitainawa doctoraja wawanpa hakaniwa mayor pasi payuro kimsuro
posee oro, pesca oro, sokta oro purisinste. Wawak hiut ataina. Han utani, han uiwani, han karuni, han kunani. Hakata sitaina hakiste. Ukatwa. Akahake chasataina kaukira kihakahaste. Ukatlako akahakiste. Ukum hakata sisinha. Tatituro mait asitaina, tatito. Kamachara kihasti. Hani kuna saka urakin uthituti. Ukatma haki hutataina. Ma yakahake. Sataina humak wali miran, wali kamari na kinakintas kamachara kistasina. Ukatupak sa tainawa. Alwa na yakachakt aitha. Utsa, iwanagsa. Alpun chakt etoha, anikuna nigtsa. Ukatukake sa taina. Juan sa tan sututipaha. Juan, akama, hutma, istitam. Nayak mahaj autanitwa. Aka markan hani na yahakti, na haya markaru hakar sartha. Katakan hani pikitis utkiti unhireja. Ukauta inamay kan sayaskeja. Uywanito akanja. Hani kun kitira ki inkaht direct sasastua. Ya humapi hani kun anitas inkaht asimunt humaruja sa tainawa. Karasaste aka Juancito, Juan sataja. Sa tainawa, akaha tatitunwa apayani tainaha. Tatitu apayani akahak sa sinna. Nayakwal puno kunti human utama kuna ikinya na kama sa kusina na casa wal puno kuida kaha ni puni chakaiga sa tainaha. Upah katok tainawa uywanaksa. Upah wal pun trabaho taina. Mauru wasiwa wakanaka usuntao hapataina wakah usuntataina upahau sutaina wakah hiliri paru sataina wakanaka usuntao hap hikamacha asa sasina kotupa sataina wanaya oint wama veterinario alisuma upah uywanak yateja uparo hau sutaina uywanaka qoilt asep hataina hilat kuyaka. Hiwasa kaura kenja. Wainito nak istapita corazana. Akaura kenja. Sapa mainio hiwasaja. Unhirik tanwa. Unhiri. Español ukachakara hisnawa mayordomo. Kiteja unhiri ukaja. Hani kuna na casa upankiti. Upah unhirikiwa. Hichah akawra ken hiwasah makusas lurtanjam. Takikunasa histanwa nayankiwa hanich. Takikunsa hiwasah histan nayankiwa. Akaja nayawa nayankiwa kawakaja. Nayankiwa kakaroja. Nayankiwa kawarmisti. Akachachaja chachaja awa sa histanaja. Akawarmi awa. Tawakojawa si kumparlastanja. Humanakah amtap pachatawa. Kunar satit Cristo Jesús akawra kinkanaja. Upaja. Ma yant awi paseja. Ukayant awinste supayaja kamsa kisa. Jesús. Humati nayaro kolkorita. Walpunadorita taja. Kunchura maxsa supayaj. Supayaj se uparoja. Churama mawa akawra kinaka akahakinaka takakawra kinaka humata kiniwa sa hupakser wathilat kuyaka Cristo Jesús sapuniwa nayakta titulo kiwa adorajaja kunawas humahilat kuyaka wainito humajo yokay waino yokay humaj istas kistajan chitaja akawra kinja Kunau satihi nan hiwasaja partanja nayankiwa asasina supay hamau tuktanja
kunatsu payaksiwa nayankiwa kaja, nayankiwa ukasti, humaj nayang tawa sasa, kung sasawa supayaksarna kaja kaura kenja. Watiwasara a veces yatichi munchitoja histanwa nayankiwa kaja sasina. Humaj wainito tawa, humaj ma unjiri tawa kaura kenja. Sapa maini sapa maina istasip kristanchitaja unjirik tanwa akan orakenja. Unjirik ukaro kituktanja ka orakenja. Unjirik kumsa tatanwa. Kunaur tatit yusaj aka orakero inocht awe. Hupaj kuns inocht awe uiwanaksa inocht awe. Cristo Jesús upaj hut awa ka orakeja. Upah mau nairakatanja kaltira kamundonja upah kunslot awi tatitompeja inocht awapre kitilos inocht awapre hakena karo hiwasa inocht awchito ukat akat kunati utia kaura kinja kitinkisa kitis inocht aweja tatito inocht aweja ukat hiwasa histan hakama awisa hakam paraltanja nayankiwa ka orakej sa sina. Aka iska orakej nayanka poniwa sa sina. Humahaniw inoktauktat uka orakja. Ukapas hani humahil suiktati. Uka orakesa, uka uiwasa, uka chachasa, uka warmisa. Mait atakiwa. Humaha maunihiriki tawa. Uka takana kamsiwa hilat uyaka. Tatitu naropaja kamsiwa. Mayam peleit añana acá texto, primera de Pedro, capítulo 4, puse, versículo tunca, ukachakar port añana, kamsi, mayam peleit añana acá texto. Sapa mainiu, Dios at kunal, lurawinaksa, katoktanja, ukalurawimpiwa, takiniro, yanap añani. Tatito churchito acá ahora kenja vida, churchituam. Manganya, istanya, katay hilat kuyaka. Humaha, humati sa nayanki sa sina. Ani humangkiti, tatitungkiwa. Kunti hupat katoktanha, ukampiw takina hakina karu yanap niya saha. Ukatakaurasan humarok ma haust awi lurtayama, ma haust awi port anima. Aka ora kenti humaja, yakistaja, tatituro isama, tatito. Akama luras kito anchita, akama pasas kito, haist asto iwanakata, haist asto kunats chachajaja, warmija usunta ojewa, haist asto. Pero humati entientatah, haneo kuman kito kaja, humaksatah tatito yanap itay, humachurista ka warmi, humachurista ka chacha, humachurista ka tawako. Yanap itay, upaw yanap atam humaroja. Hirat kunaka, kunti humakatoktaja, uka, churma maininakaro, yanap maininakaro. Ikunti humakatoktaja, tatitumpia, sapuro kuidma, sapuro suma apnakma. Humampiwa anchita, akistanja, orta senyane, tatitun akawara kinak apnaktanja may huma sumasar na kasinyataki tatitut may tasinyane humampi orta sin monta akawara sanja usutatati kuna hanwal nakaro purtati tatitumpi tatituroy apkatma imay tasinyane alak pachangkir tatito humauntak sa pamay niya akawara kinsar na kasini humauintak sa pamay niyan sitak uint anisip kita. Upa humaya sa pamay ni Rusa ist asma. Kuna usunpi, kuna hanwalimpi huti. Pero na nakakiyatek tapkapapanitak humangki wa takikuna sa kawarakin. Sa sinamay tasip ma, Kristo suti karuwa. Amen. Amen.